umutekano ni kimwe mu biba bikenewe mu bihugu byose, yaba igihugu gikennye cyangwa se igikize. Ibihugu byose bigomba kuba bifite umutekano. Uyu munsi tugiye kubereka ibihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye muri Afurika. Twihuse cyane, reka dutangire nkwibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Turahera ku mwanya wa mbere tujya ku wa 10. Mu mwanya wa mbere turahasanga Misiri. Misiri ni igihugu gifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi muri Afurika. Ifite abasirikare barenga 450,000, indege z'intambara zirenga 1,000, ibifaro bikabaka 4,000, igisirikare cy'inyanja gikomeye. Igisirikare cyayo cyagiye gikorera ibikorwa bitandukanye byo gucunga umutekano mu karere ka Afurika y'Amajyaruguru. Kabiri, Algeria ifite ingabo zifite ubushobozi bwo kurwana ku butaka, mu kirere no mu mazi. Ifite ingengo y'imari nini ikoreshwa mu gisirikare ndetse ifite ubushobozi bwo gukora intwaro zimwe na zimwe. Gatatu, Afurika y'Epfo, igisirikare gifite tekinoloji yateye imbere. Igihugu cya Afurika y'Epfo gifite igisirikare gifite imyitozo myiza kandi gifite intwaro zigezweho. Iki gihugu gifite ubushobozi bwo gukora ibifaro, imbunda ndetse n'indege z'intambara, bikagihesha umwihariko. Twihuse cyane. Kane, Nigeria, igisirikare kinini kandi gifite ubuhamya mu mirwano. Nigeria ni kimwe mu bihugu bifite ingabo nyinshi zigizwe n'abasirikare basaga 200,000. Iki gihugu cyagize uruhare rukomeye mu kurwanya imitwe y'iterabwoba nka Boko Haram. Gatanu, Ethiopia, igisirikare gifite ingabo nyinshi kurusha ibindi 7 byose. Ethiopia ifite abasirikare barenga 1,600 kandi gifite amateka y'intambara akomeye, niyo cyarwanye n'Ubwongereza, niyo cyarwanye na Eritrea. Gatandatu, Angola, igisirikare gifite ingengo y'imari ikomeye. Angola ishora akayabo mu gisirikare cyayo kandi ifite ibikoresho bikomeye nk'indege z'intambara n'ibifaro bikomoka ku Burusiya. Karindwi, Maroc, igisirikare gifite uburyo bugezweho bwo kurwanya inshuti n'abanzi. Maroc ifite ubushobozi bwo kwigenga mu gutunganya intwaro kandi ishora amafaranga menshi mu gusana no guteza imbere igisirikare cyayo. 8, Sudan, igisirikare cy'uburyo bw'akataraboneka mu bihe by'ibibazo bya politike. Sudan igira ibibazo bya politike ariko ifite igisirikare gikomeye cyashoboye gukomeza kugenzura umutekano w'igihugu. 9, Libya, igisirikare cyahungiye mu bwigenge bw'igihugu. Libya nubwo ihura n'ibibazo bya politike, igisirikare cyayo cyakomeje kugira ubushobozi bwo gukoresha intwaro zikomeye kandi kirakomeye cyane. 10, Cote d'Ivoire, ifite igisirikare gifite abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare, harimo indege z'intambara n'ibifaro. Cote d'Ivoire cyangwa se Ivory Coast ishora amafaranga menshi mu gisirikare cyayo, nk'uko byatangajwe na Global Firepower, urutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi muri 2024 cyangwa se muri Afurika. Birugaragaraho u Rwanda kuko rutaramenyekanisha neza amakuru yerekeye ingufu zacyo za gisirikare. Nubwo u Rwanda rutaragaragara kuri uru rutonde, ni ingenzi kumenya ko uru rutonde rushyirwaho hashingiwe ku ngufu z'ibikoresho bya gisirikare, umubare w'abasirikare n'ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare. Nubwo Rwanda Defense Force cyangwa se RDF izwiho imyitozo myiza, ubunyamwuga no gutabara vuba, ibyo ntibihagije kugira ngo igihugu kibe ku rutonde rw'ibisirikare bikomeye hashingiwe ku bipimo byavuzwe haruguru. Ndizera ko wishimiye uru rutonde kandi mwibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ibyo ukabasha kwisangiza abandi ndetse ukabasha kubona izindi video tuzagenda dushyiraho. Ciao ciao.